ngeke inkosi yami ngophambi ngazwezulu bantwana bahle basezulwini ushembe unyazwezulu angisazi ukuthi ubunyaka esafika kuye sizobika inkosi yamakhosi lapha ekhaya emphefumulo ufika abantu bephethe umaya lo thumbondo uthi inkosi yamaNazaretha bese nenze njani manje ngase ngishisa izwi manje nababa uthi amakhosi siyazithi na hayi umbondo usekheli uthi hayi khuluma iphutha niyabathethisa abantu sanjula ngoba uqinisa nibathethisa abantu uzethu yabona laba bantu abasobefika nomaya ngobanikeza isibusiso bese nithatha umaya nikeze nabafana nabenzile bagade umuzi ukuthi abaphele bathengele amabhondo lapho kuzohlala abafana abathathu mangaphandle bathi bathengele amabhondo esizulu baphele mabaphele ukuphaka bakuyele nokudla ngoba lokhu kudla kodliwa abantu abazobekho siyayibuza ukuthi indawo ithi inkosi kodla abantu obani abahlala ehlala ukuthi phela sinabantu bomhlaba wayivese eshilo ngo-2017 ukuthi ngizoyiqoqa konke imphefumulo ngayo yonke indlela yafa ngayo noma yafela la noma yafela ngaphandle kwezwe ngizoyiqoqa kodwa ube wazisiba bakuthini sakhona uthi ngoba thena amabhondo esizulu uthi ngoba thena amabhondo esizulu bathena ne-fridge ne-stove bayeke ukupheka bayeke ukuthenga esitolo bapheke khona ngoba uma bepheka nale mndeni la izobidla savuma kodwa inhlizelo ikhona ngokudawo abantu abawu-3 bozothengela ibhondi lezulu namhlanje abantwana bakhe basezulwini njengoba nje namhlanje izolo inhlayisuthi ivuka ngo-3 ushawu 4 yenza umthandazo ka4 abisakuyena ukuphumula iyaqala iyaphelela izabathi amabhondo aphekayo 34 amabhondo esizulu lezi inkumbu shemba khuluma ngazo ithi insizwa kaNzuza ngolusuku ufika umama uyafika lo mama kwakuyisemini uthi ujahile ugqoke neyunifomu yabothi iyunifomu yokusebenza uthi lo mama hawu ngaze ngafika lo museni ukuthi ngizogqoka usuku uthi bese ngimbuza lo mama uthi yini kwenze njani athi ngiyaphuthuma ngeqile emsebenzini yilethe umaya ule uphethe iphakethe lempuphu uthi abesethi cha abashumela beko kodwa kubeke lapha ngaphambili useyamxoxela uthi ngithengilele kwafika izalukwazi ey'ntathu uthi zadla wazamntana sokutshengisa la sikhona ngoba awuzwe nalani emphefumulo wazi uthi uma befika la ekhaya emphefumulo uthi ngaphesheya kwangakhi ujamangweni kwakuseyitholele ngaphesheya uthi webona mntanami thina asidli la bukuthi sidla kanjani uthi labo baphekayo bethatha iphakethe lempuphu belisika umlomo bese bebhubhuzela impuphu ebhodweni bese salipheka le balitshinge lapho uthi bukwazi kanjani uthi bayosuka abantu labo
bebangizana liphepha badonsana bashayana abanye kuze kube bazophuma ingozi abantu bashayana nanoma hayi abajula abantu uthi wona sebeliphethe leli phepha lempuphu selihlephukile uthi mabethe baya ngaphesheya uthi kunamakhehla ahleli amaqoqo uthi amaqoqo ayozanda uthi baya sebejahile beka leli phepha futhi beke phambi kwamakhehla abangizana leli phepha adla iphunga lokuthi bekhona impuphu lapha phakathi uthi sidlalela mntanami thina sithole iphunga lokuthi ukudla kwadehlele lezo sifaba sikhotha khona uthi yona impilo esiphila yona uma wasethela ukudla mntanami sihlala kanje silobe sahamba kodwa abantu kade bahamba manje bangazibanga ukudla la ngiyakhona-ke abantwana abathi basizulu ngiyala ekutheni unyazi lwezulu lifana ukuthi limbule isibalo sabona into esasingakazi zicabanga ukuthi kanti imndeni uma ingazange zidlule ethuneni ingayanga ezulu lomndeni ihlala lapho khona iminyaka yamakhulu enkulungwane uthi omunye umkhokheli angisamazi umkhokheli ukuthi owamlebizo uthi wathi eqhamuka lapho ekhoneni wasemarisburg awuzangibuza uma mhlawumbe uphelile manje 8 years uthi wathi uma eqhamuka lapho ejika lapho wahlangana nempethu engangamagundane uthi ziphethuka ziphuma la ngaphakathi ekhaya bephumula zigcwala umgwaqo isakazela uthi wathi ngizohamba phi impethu engakala uthi bese kukhamba inyanga yezulu ithi inyanga yezulu yithi ukumancane intana lokuyamula bese wagijimukele ngesipidi ekhaya bephumula uthi wayesemeceleni wayibona idlula ziphuma la ekhaya bephumula nesisangweni uthi zathi hamba ezinyawo zigijima uthi wagijima wathi mayengena zabe iqhamuka ezinye uthi ezinyanga ezoloka ngitshengise umntanami lezi impethu iqhamukayo uthi bahamba bajika bayelapha ebridgini lapha ngaphesheya uthi wafika upakishe yabona ama-pallets amazambane uba nentulo amazambane akayishe iphallets ngaphezulu utayishe uthi wakwama-pallets atayishile ubona yena ucoma ukuthi amathanga ubona ngamakhanda nje acobezelayo apakishe laphakathi apakishe lamaphaleti bese bekwamanye uthi manje uyapheka hawu abantu labo abantu abapakishe lana emaphalethini bandlaliwe phansi bese beyaphambanisa bese kubekwe elinye iphalethi bephambanisa uthi impethu iphuma kulabantu uthi besithi inkosi yabona le phalethi leli esikhombisa eliphakathi phakathi bala uthi awole lesikhombisa lo mcimbi ebeniwenza nina benenzela iy'ngane la lo ufika nini labo bantu elimenzelayo lo mcimbi kade niwenza nihlala inkomo benenzela lo muntu la uyabona amaphalethi ashona phansi ey'zukulwane zonke ukubaba lo ufika nini kuwona lento beniyenza yini wathi kukabe abantu enimenzela ukudla basagcwele impethu uthi thina ngoshembe sibabuthile ngey'gaba zokuzalana kwabo sabatakishela balindenini uthi lizobakhonzela nibacelele uNkulunkulu banikelele uNkulunkulu abadilize lamaphalethi abadale kabusha abageza benza abantu amen nina-ke izinjabukohlala kusho lo mkhokheli la ukhona la mavidiyo amavidiyo akudala ngicabanga ukuthi mhlawumbe o-2018 2019 before COVID uthi abantu bakithi bonke la kuyofuna nini ezandundume ey'koleni abaphezulu zamaphalethi labantu bahlabela uthi nabo okhokho bakho babehlabela into engayindaba unomthandazo la othi
evesini isihlabelelo samashumi amane mangaphazana sithi lesihlabelelo laphuma laze lashuka Lashore baze ba bengabazi babezulungile baphuzona bemsebenzi wabo kwakuthi bazi ukuthi bangamadoda aqavile umakhala lapha nalapha isiza abantu bebabulala bebakhwifa bebathumelela ilwane lawo bantu siphuma phakathi kwamasimo abo sizalwa ngaphansi kwabo akaze bawenze into elungile uma ke ubhekisisa kahle intwana yaseAfrika uthiwa uphuma enzalweni njalo ikhona inhlala kahle empilweni yakho nasengane yakho kunezisho zabadala esithi akodlozi zadlula ekhaya komunye umuzi bathi icala liboni akukho okwenziwa ukuthi umuntu segqitshiwe sephelile into mawayigqiba uma iphendula ibona lesiyamila lolu khulu esilithwele noma sesingamanazareth lungapheli lidalwa ukuthi abazali bethu labo bagqibeka bafike enhlabathini babone nalokufa kwabo bese beyaphuma kunomthandazo la cabanga umhlabelelo sona 23 kumbheka 23 yeah ihlabelelo sa 23 lo mqingo wasezulwini ubhala ushembe uma unasisa kahle konke uyaxoxa omunye umthandazo isililo omunye uNkulunkulu usuke ekhuluma ngayo ivesi lesihlanu lithi namuhla ngiyakuthanda uziyazi ukuthi inkosi khipha lokungcola endlini yakho thina siphethe izindlu zabazali bethu
abazali bethu abavuka nomoya wabo bangene kithi kanti umoya wabo ungcolile bese lento imila kithi akekho umuntu ozalwa enzango kodwa leyo nto nenyanga nomthakathi kodwa leyo nto ifikonele likayisho uyidla akudilize akubeke ukhanye kanyona ufike futhi lo moya ongcolileyo ukhanye kanyona bese uyakwembatha ukule nawo namhlanje nathi sihamba Nazareth sekunolimi esikhulumayo sithi hayi anginalutho noma ngabe umshumayeli uzowenza umsebenzi kaNkulunkulu ngeSabatha wonyaka ngesonto wenza owakini imuphi lo wakini owenza ngesonto hayi phela oba uNkulunkulu bakho bakhona sikhona sabashumayeli la nami noma ngicebeza nje manje kusasa ngizofaka izonto zami nokwenza oba uNkulunkulu kodwa masitshela abantu sibashumayeza la sidushembe uphelele sithi maso iNazareth usumuntu wasezulwini abantu basezulwini bahlala nonyazi amen uma sithi thina sikhonzele okhokho bethu ukuthi bayohlala noNkulunkulu ikuphi lokwakithi manje osekukhona sekudlula kanjani ushebe phela wasezulwini uma usuNazareth usukuzahlukanisile into ngiyanya ngezulu sengihlukanisile nabanye abantu ngisafani nabo thina sengingcwele manje nathi amaNazareth siyalisaba lelo gama lokuthi uthi umuntu usengcwele ngoba yini kuneyigebengu la eNazareth ezikhaya kunalo ukhona udlule ekhaya ungazenza umuntu ongcwele bazokwenzana abantu bakini uma ungakhona wena wayithatha ingane wayithupha ingane ngakholelwa kulento oyithuma kuyona phela ukholwa kusukela ekutheni ukholelwe njengoba sakuNazareth siyakholelwa ukuthi ushembe unyazo wezulu umbenqama amen ngoba sikhonzela abazali bethu sibakhonzela ukuthi uzobasusa imithwalo manje masekuthiwa unentshumayelo ungakholwa kakhulu udlule ekhaya fanele ngikholwe kangakanani into inyanga yezulu abantu mabethi usibona ngikholwa kakhulu ukuthi kanti ngiyangibona awu bengitshela ngibona ngizazokholwa ngaphezulu uthi akulani into okholwa kancane bazokwenzana abantu bakini unokukholwa okufishane ngoba phela njengoba ukholelwa abazali bakho ufana ukudonsa abantu ngentambo esigodini sosizi okunzima babenza izifungo labantu nolusipha kunzima ukuthi bathi bayidedele bengakholwa ukuthi uzohamba nabo ibanga elide phela singahlala ngilandela ulikhiphe esigodini sosizi kushela bangabazi bathi bengalizoshiya singafiki nje onyaweni kaNkulunkulu njengoba iyithatha kanje idaka ikhunda ngeke sisendawo ngeke mina ngivume ukushela isikhunda sabo bengashela isikhunda sami bazofika bangena abantu ubambe isihogo ubambe ukuthi umuntu angifuni ngesuku usuka lesihoko kulesi sikhunda sesihogo ngoba sengifudumele sekuyisikhunda sami kusho abakithi nabakini manje mawufika uthi wena asabenze uNkulunkulu onethula imithwalo kanti nongabazana unenkolo encike kumngani wakho uyingozi lo ungabi nenkolo encike esikhulwini esithize umkhokheli wakho wasethempelini akutshele ngomthetho kodwa unganciki yena umshumeli unganciki yena unganciki umvangeli unganciki umbulo ngoba awubazi abantu mhlawumbe bonela bithonga lisezulwini wena lakini nizadinga ukuthi utabalaze ukhundule ulise uNkulunkulu sazowela amagquma nemali elinye mhlawumbe lakini saboshelwe nezilwane bayidikabona bezaphila benza izifungo bayibophele uqamu phela okhokho bethu njengoba benza imikhuba babebophele uqamu babefaka amafutha ezilwane egazini labo manje abakwazi ukunyakaza bahamba ngoba bathi banyakaza zithi izilwane mishambi iyaza amafutha ezini niyaphi manje babebona ukuthi unenkolo entengezelayo enjengeyami bazovuma kanjani qala uqine uyazi uqine kuphi abantu beza la ekhaya emphefumulo bafika abantu la ekhaya emphefumulo bazocela ushenge ukuthi inkosi sicela usize
usibuthele izulwa esigodini sosi uyabona umuntu phakathi nazazi usekhuluma ngomajiya awufiki umajiya manje uzomsiza sekhohliwe nje ubathini abantu sitshela lento bengani nikhuluma ngayo ngikhuluma ngento enamsebenzi walutho lo ivaka lezo siyenzele babamzane ngawe ethuneni bathi bengishilo ukuthi lo uyabhethe nayi ngane kufanele siyilinde le encelayo awucabange uzokhazana nengane isancela bathi abantu babini hayi lo akabaleki usenguthiwe lo msengushumayeli hayi konke lapha nayi ngane soyilinda thina esancela izothi mase siyinisele liyakhula iqine ekholweni yona izosifundisa nje kushingani kaMzulu wakho ngoba konke izakilula ufuneka uqine uma usuNazaretha uqinele ukuthi wena ngizokudlulisa izakini sisankulunkulu uzokudlula abantu ababenekani amen uzokudlula abantu ababenezipho zabo ngengizwe umuntu athi hayi yamuzwa lo majethi asomabikele ekhaya bayiyona bayizangoma bayizinyanga abakhona wena khona yini ubani wathi umuntu osemhlabeni akhona awukholwa wena isikhonzi esakhethe emndenini wakini umuntu uholela abantu bakini bashona wangeke ushembe alobe isihlabelelo asihlathelela izakwazi amaphepha nehlakaniphi nawumpili bese sithi sifuleleni abathunyiweyo ukhuluma ngawe na ukuthi wena uthunyiwe emhlabeni ukhethe umndeni ukuthi wena uzobahola uhola abantu abaningi abazinhle kwanhlobo muso ukuthi abahola abantu abaningi akekho umuntu okholwayo emhlabeni kodwa khona umuntu oba yisikhonzi ayokhonzela imndeni ahola lesizwe sakubo ingakho ukuthola ekhaleni bekulo ungayithathi lento uyenze ibe indaba yegatsha lakini ithathe le ndaba uyithulele emndenini wonke nabathakathi bakini batshele bakuhlule okokuqala bakuhlule kwesibili bashiyeke uqhubeke ngoba lento ushembe akazili uzolanda ubaba nobamkhulu lokho kwakho uzolanda isiqonga sesibongo oyelo phezulu isibongo noma umsunguli wesibongo uzolanda isigubhu sesibongo sakini uzolanda indabuko yesibongo sakho laba bantu abayizinqabe ezinabile okazi ukuthi akusona isibongo sakhe nomunye uzathene hayi mina ekhaya ubhuti wami uJisipepho hayi siyamzola ekhaya uthwele ulungile phela mayithwele ubhuti wakho mshiye ubhuti wakho hambe into yakho ukuthi ozala ubaba bomncane wakho owakwendlo awuzame na ukho usazofuna kuthetha icala abantu ababo behlakazekile uthi ushembe ngaphesheya kwethuna isibongo sakho ngandawonye amen masesinkulunkulu sakho ngandawonye masesinkulunkulu amen uzaqila bayivuma ngeke soba into ephili zenzethu usoyaphike ngoba ngaphesheya ushembe abantu ufuna ubafuna isibongo sikelingangane abayanga uNkulunkulu babahlakazeka bahlukana ekufeni wena ngophilayo uzohlanganisa leso sibongo usayisanda uthi ubabikele bachithe okwesathu usukuma mawusukuma awusho ishembe ngicela ungezele idla kwethu ushembe futhi maye bakho akho idla kwethu ukho isikuphu zonke sesibongo sakini amen abese sigeza yonke lensila yemvunga babenayo nenqokozelo abese balamula ukhuthana ulonto abathekelelana kuphela amaqhubu namazona bese begqikela amacala nezona ababezenza laba bantu babenza ngapha babulala imvelo kaNkulunkulu abantu amen ushuthi sebesebeka noNkulunkulu mawuthatha umuntu umdliza ubulala imvelo kaNkulunkulu ngoba umuntu udala umbenqanga ushembe unyazi amen manje ke kulabo abantu abazalayo babebulala ingakho ushembe noma nibageza abantu ababo egcineni amandla mayikhona ngithole noma ibadla ukuthi inkosi
bonke abantu ababulawa izandla zolimo lomndeni ngakithi sicela Nkosi ubageze ubathathe bafake ekhaleni bese uyabageza bese ubasenze emndeni yabo mayibonke Nkosi amen ungabageza umndeni ube muhle uxolezele kodwa bazovimbela abantu ababulala laba bantu ababulala Nkosi sebekade omajiye kodwa basibulala kuyadingana ukuthi ningakulibali lokho bantwana abasha base-Afrika ngoba ukhona uShembe kuyinsipho yazo zonke iy'bongo uShembe mayibonke Nkosi uShembe ufuna simsebenzise unyazi wezulu into ayizele emhlabeni ukuthi simsebenzise uShembe akaye nontandambuka uShembe celebrate akaye celebrate uShembe uyise wawo ama-celebrate nontandambuka amen ngisho ngamthanda uShembe ubeke endaweni eyiphezulu usuwenzela nje uShembe ukuthi sijabule kodwa kanina uShembe akazele lokho uShembe uThixo owayezolalela isililo wengazeli injabulo nentokozo wayezela isililo la ekhaya empembuleni ngakho uShembe ukhuluma ngesililo nobuhlungu ngoba uShembe wayefuna uzokhuluma ngemphefumulo ngale imphefumulo ayifani ezweni imphefumulo thina ngoba uthi ikhale empempulo ngomthetho fanele ngabe sezulwini kodwa uShembe walakha emhlabeni wathi ikhale wayenziswa yini wayenziswa ukuthi imphefumulo ifikile kuyena ezulwini inqobelele emhlabeni ingakho ulethe emhlabeni yini inqobelele emhlabeni inamakhala inemthwalo ineyifunga abazenzayo yini kufanele siqine mayibonke Nkosi amen singamphuluzi futhi amen menzele amehla abantu uba untanga kuwa njengesitoko ufanele siyibizele yebo asisho ukuthi abantu abaphile impilo esigaxwe yona njengoba thina sidlo ukadla la ekhaya empembuleni akukho ukujabula asikho isikhathi sokuncokola asikho isikhathi sokudlala ngoba impembuleni iyabubule ethuneni mangaze kuthiwa uShembe uyayithandela uveza imphefumulo egcwele endlini kama ngeke sipinde sifuwe uthola ukuthi mhlawumbe uhlangothi lo muntu wakini lonke ligcwele iy'mpethu zaphilize uyakhuluma uhambe wehleni ukuthi ufuna ngalezo msiza uyahamba kodwa ugathanga iy'mpethu umzimba wonke kade abole ethuneni ingakho uShembe singafanele sifune ukuthi asiphe iso lesandla sezulwini ngoba sobona into engafanele sibone sigcine sesiyonke impilo ayike siyiphelayo yabona ngaphandle kwezulu lapho ngaphandle kwesango lapho abaphila ukubona impihlakalo bathi gcwele ngisho ingane zabelungu lapho ezamandiya ey'gcwele lapha ngabantu ey'khuluma izulu iy'ngane ezayizalwa obabekazi bethu basemandulo ababenyukubezwa amabhunu beyofuna umsebenzi lithi ibhunu uma ifuna umsebenzi lithi lala phansi kanti umuntu omsebenzi uhlupekile ubabekazi u-Ani ngolimi lamaNdiya udadewabo u-Ate udadewomkhulu udadewokhomokazi bese bevuma ngoba kuhlusheliwe ekhaya abantu sebeqala ukucindezela sebelahlekelwe uNkulunkulu nemvelo bese bevuma amumathe mase kufanele abuyele ekhaya athi angikwazi ukuhamba nale nto mina isilwane athi isilwane sisekhaya ayithathe ingane ayifake kudrain ayifake emobeni ayifake emposheni lezo y'ngane ukuthi uShembe zigcwele laphi inazo umbadidi nje uNkulunkulu wamvulela impilo yakhumbule ekhuluma la uthi wathi wezwa nje ukuthi akawuxoxa namaphoyisa manje wafika lapha ngaphandle lapha kuphela khona manje omhlophe uthi wafika ngenqwaba abafana bamabhulu bathi yadidi ke sibone lesinunguza la uthi wathi ngifuna la bathi athi siza lezi amashana beni sazanela ngijuzula uma bethu bayinubezwa ubaba bethu sazona ngabo ubaba bethu amabhulu umlando uyaziwa la eAfrika ukuthi abantu abamnyama babethathwa bayodayiswa bayodayiswa bagqokise kahle abesifazane bagezwe babe kahle badayiswe lento ethi auction bayiswe kuma-auction njalo amadoda nawo edayiswa ma-efiti baphakele kahle banikeze ama-chemicals babe-fit adayiswe umuntu afake esikalini njengenkomo edayiswa sayisele ukuthi oba isiqida
owesifazane wayesiphelele zokuthi bayithokozise ngayo abanye babethatha kuthiwa abazaliswe ngoba umuntu omnyama babe nenkolo ukuthi namandla yindawo leyo namandla umuntu omnyama wayeNkulunkulu amabhunu namangiza ikwazi kwesinye isikhathi kuthathe wona amabhunu lawo ukuthi ngibona kuthiwa walale lokho kukazi bethu khona kuzophuma ispirit inquleva uphumele isingalethwa ngakalala babe nenkolelo abanye athathe ezomasosha ngoba bekhona ukuthi babe namasosha azowavikela kuthiwa makuhlangene umlungu ibhulu nomuntu omnyama uzophuma inquleva enamandla inkulu enziwa endulo bakhathale okhokazi bethu bangene izifo bathathe bajikele olwandle badliwe ofishi abanye baphose emphadini badliwa ngababeli badliwe abanikazi balelizwe laseAfrika bangokhokho bethu bangokhokhokazi bethu abaphumule ethubeni thina bese sithi sizophumula sijabule ubona noma uthule ngangomqondo wakho umuntu omnyama kanike izizwe kodwa kahlule siyaxoxana ukama-political party akhona bangakanani ama-political abamnyama kubanga ithabo lingenalutho abahleli phambili abaphethe baqumba imqalo ngathi imbola akhona lutho izwe lani babelu bathede bazosenzezanibuyisa satozani sodlalani futhi ngoba lihlulile hayi ngoba lihlulile bantwana baseAfrika ithi inkosi ungazwezulu inyanga yezulu ithi kuzisikhathi lapho izwe mase lizobuya umuntu omnyama oshintsha ngisho imali kube zibe nezithombe zeyilwana inyamazana ngikesho kusanayo senezithombe zobhoda thoba bekhona ndawo yakhuluma yoba ayikho leyo kujana mhlanje izithethe zokuya okusibona sekubhejwa amabridge emalini yamakhona sihlala sekubhejwa nelwana wayishinya ngezwe yathi kodwa kuzisikhathi lapho khona abantu abamnyama othi masebenguyisela izwe bona baxhaphe ngicela ukusho njengoba yesho bathi baxhapha njengamakati nezinja usho inkosi yangayizwe ithi masebengwela umuntu omnyama bese bexhapha njengamakati nezinja akekho kunaka lokho ngoba ikhothe yakhuluma nenkosi usheba akakhuluma inkosi zakhuluma mama bidala mhlawumbe ngapha izwe lapho abantu ababuza nokusho inyamezwe bayikhapha na uyobona ukhishwa ithenda ka1 billion ukulungisa umkwakho bezana ngimboza ama-potholes awu5 emva kaloko uthatha imali fakwe phaketheni lomanjiya bese bedukana lokho baphelile abantu abamnyama benamathenda senamandiye namagaladi nabelungu ibona baqhubeka nomkwakho umuntu omnyama akahlanga lutho bakulalele bodwa uyaqhaza njengamakati nangezinto washo inkosi inyanga yezulu abana lutho umuntu omnyama babulalele bashana ngebhamu babangawona manje lomnene kodwa futhi awukho umsebenzi abawenzile yini ndawo na akubuzwanga kumveli ngasithi isizwe esiphumelelayo singabuzi umprofethi waso okhona uba sithi isizwe singazazi nomprofethi umprofethi uyisiqu sikaMbenqanga uMbenqanga mayeze emhlabeni ngene isikhulu somprofethi thina-ke sinenhlanhla ngoba sineziqu ezimbili ufika abe umprofethi ngoba abantu bathanda lokho ufika abe umprofethi aphinde abe uNkulunkulu seyintando akuyiyo kokuza mabekona ungazezulu abayi kokuza bafuna ukosutha nje nayo inkosi kuphele kanjalo futhi baya basezohola uzibona bayiphuphu basukela uNkulunkulu uqala acaze abantu kwabantu ayibuke yonke impilo ungazezulu ayikho engazi yakuzileqisela lokusho abafana acisele ungazezulu umhlaba uyawazi ubonile lazakhe yonke into ngisho neyalapha endaweni eyifihlalele uyazazi ngoba umhlaba ubonile manje kusuka umuntu lapho azozenza isigebengu uNkulunkulu athula kuye uNkulunkulu uyazazi igebengu wayidala singakabi igebengu wabona seyishintsha sezibayigeni benza kuyena bezomkhohlisa bafuna ukushuda noNkulunkulu ngoba sezobona akukho okulungayo angikaqonda kuyakekela mayikule emabhukini
kade ngizwa manje abantu labantu abamnyama la kuma social media babhizi manje bathi libre liphuli le front pass bathi ungcono kwelo ungcono kwelo kusabantu abamnyama uyabasola kungabasola zikhona izinto amabhunu amangisi azenza kuthina esicindezela kodwa ezinye zazo obonayo bangafanele bayisiqaphe bayicishe ngoba zazenza umuntu aqoqa umuntu uphila ngomthetho umuntu engasalawula umthetho uyabhebelela khona izinto ongafanele amabhunu mathandizwe babhuqwe zona bayibhala amabhunu azangayivume ayengayivumi into futhi izizwe kunjani namhlanje siphila phepha uyazi ngani yakho lokuhlelekile idlule epenzana lapho awazi hleli isakwazi zabe emhlabeni siyosebenza edaltini sapheza communication bafundisa saphuma sakoze emndenini savuka sakhawela ingane silindana ngopha nawo nina mina ngani ngifake training lapha kabasi asikhubeke nomsebenzi wami into beniyaga yezulu into yenza emhlabeni uboyenza kakhulu ngoba ethuneni zethu ngasathana wayekushebe bayenza kanjani ethuneni ngoba basosebefika asibuzi bayenza kanjani ethuneni mayethu uNkulunkulu uzoyenza ethuneni ngasathana uzoyenza kanjani ngoba usefika usho uNkulunkulu uzoqhubeka yenza kodwa uzoyenza ngathi emhlabeni uzebonakala usayenza uzokushiya kuthiwa ubuye ney'nqoto zakho nawe ushekayo hawu lo wempela ney'nqoto zakho ubuyile ubalo ubuyile umuntu wena-ke kuwebani kuwe manje ney'nqoto zakho hhayi kuyisalukwazi esasingaganile asihleli sinomuntu phansi uyindoda uhlele uyihlebe nawe uqobo kanti uhleli isalukwazi hamba singaganile emhlabeni sithi ngihleli umkhweni ngami ukudlala ngoba umkhweni ngami ngampela ngihlangani naye ngoba ngangaganile wayengithombisa ingane imikhuba eminingi esenzayo eyabo wena umthanda sodlala ngangilashwayo wasinda mina ngabonga bamiwe mkhululi mhlazane wahlanjulwe lesalukwazi noma kwalashwa lesalukwazi esahamba emhlabeni senza imikhuba engcolile lesi sibathi igazi lakho hlazana sona nawe uzophila nawe uzophila usembele usakhela umpula ukuthi isondeze leyo moya ngoba leyo moya ekhulunywa ngayo yile kade ihlabelele ngayo 23 uthi Nkosi ugeza ukufa okusemzimbeni wami nasenyameni yami nasemoyeni wami ngoba bahlala kithi baze balawule ngisho impilo zethu angene awumpinki umphefumulo awumpintshele khoneni kube uyena obusana abanye bazi bavele ngokuthandazela abanye ngisazi ukuthandazela abantu abanye bazi bavele ubani bagcine ngokubhonga bagcine bevele ubani ugujile ingane encane beyithethe endala okuchaza ukuthi lo moya usubenini usuyayiveza manje ngoba uNkulunkulu vela wena usukhuluma ingane last week kade khuluma ingane ebuhlungu lithi ke kangomanga ngikhetha lithi wazala naye ngabe yazi mina wathi uzala wena ngase ngikhona okhanela nyoko bathika nawe uthi hamba uyolwandle uyokwenza ifungu nenyoko thina abanazareta ngabe siyabonga ngoba siphambi kwaNkulunkulu kodwa sibele ukuthi labo babengaphambili bona babengekho phambi kwaNkulunkulu asibanikele uNkulunkulu sigeze bona sibalwele ukuthi lezi thixo zabo bangavumi nazo bezikithi singaqhoshi sithi hayi mina nginazareta mina lento yabantu abangakholwa iyokhipha khona ngoba abaningi esibafice samba nabo sesibabona nasibona sebefona izikhomba sebefaka izikhomba zenkukhu mase uyabuza ukuthi hayi bandla ngomthinta usevuka abadala nize ngishawuvale ngathi mhlawumbe konke engizoyibona kanti umuntu udlalile igebengu zakuni ezahamba zenza ukungcola mase sibona lapha ikhondle zomanjiye kuthiwa abantu abadala umuntu azaphatha abantu uma kuwumuntu omdala uma kuvuma umuntu omdala sekuzongusangoma njani useyothatha ingane yomuntu iboshele ngey'nsondo ney'ntambo uthweza abantu abadala
agqizisa umzimba wonke ngathi wenziwa ngegezi ekhaya kanti uhlutshwa isigebengu nje kambe lesigebengu sasifundana ilwane ukuthi sisenze umshuqise sishuqisele imizi amadodana ntshontshe inkomo lo muntu mase bukese idlozi sokuzwa uyisangoma lo muntu ombatha umzimba wakhe njengoba labo bantu bavuka manje bayizingane bavuka ingane ngangalezi amakhosazana lawo sikhona kona kuthiwa khona isangoma esingalo mpanyana lo yini engizwe impwana makuthiwa ngikuyika ngempela ngeke sihlabelele papa mama afike papa mama manje ngefike beshuku manazareta ingcwele thina esesingamanazareta siyenzithi le ndawo ekhulume ekhaya enkulu ayisidingi thina abamusa ukuchithisana abantu abakhokhela abantu ngashembe unomkhokhela umthini umuntu ngashembe ehleli isiphozi sendoda eyayenza isifungo ney'nyoka kwabulawa iy'ngane lapha egcekeni zaqoda zenza umuthi lo muntu uhlele egazini lomuntu uyihlalisa umthumbe uyintaba epheza kumbe uyintethelele kumbe umkhokhelo lihleli uthe ikehla kuwe emzimbeni wakho uzomkhokhela umthini lo muntu hayi kunabeza bekhuluma ngabantu abafile ethe sizala lapha ekhaya siyazi lento thina benyazi benzele obaba benu befunge ethempelini bangaNazareth kodwa benza ngalo manje simqaleni umuntu ugijima ebusuku futhi emabona mayizalele eNazareth akazi lutho odlala njalo umnezi upetshisi akazi lutho phela lo muntu akazaza acathe abaningi abantu abamaNazareth nabantu bacathe ayo ekhaya ngabafundisa mina umpilo nje ngembonisa ukuthi uthatha upholo la ifaka insipho ekushakashaka ekwashazisiso nje wokwashazisiso wonke esidlayo ugcolile wena lo uphathwa inyongo kodwa lezi iy'ngane ezamaNazareth zathi azikwazi ukucasha ngoba zizalele ekhoneni kodwa uma esehluka yazi indawo ikhuluma uma esenganiwe ngoba phela lo muntu omganiwe uzale endlozana ngizozala ingane eseyivela mkhuhlane wona ulandelayo nako umakoti ehluma ngabo hayi khona uthanda zishembe ngapha sabe usakwazi uthanda zishembe umuntu othanda zishembe omunye akhanda hayi lapha umuntu yawakutokwanga lo yayisemazi impela kwafika phambi kwababa abantu baba ephethe indlu lethu uzona ubaba inkosi ibuze beseqale bantu lethu uzwana ngoba imkhuba sifike la eNazaretha satshela kodwa angisho njalo ukuthi kubi lo uhlupita ngeqabanga kodwa sibheke ukuthi langiqangabo ushebufike ngesho amen koneza abantu isho ukuthi nasenothomba nina into yasemkhathini angisakuthomba ngenkolo sengithomba ngesho wayeseqhambe imgobo le ephatha okokuyithu wayinqunda ngezantu shembe wathi ngisakwazi abantu ngemgobo sengibhekisa phezulu bese kwamgobo ngokuhlobisa ngokuthi umuntu ushembe ebelwa ehlobile inkolwa isinanga wayesisakha sabasinanga wayesisizisho wathi impi yangihlula emhlabeni ukuyilwa ngezandla yangihlula ngoba kuthiwa ayizange lehlula ngaba basifutanga belungiswa ngaba zona iqina wasetheno yilwa-ke mina ngokusinela usimakade nikhombe ngamashoba namhlanje asakhoni sesithi manje hey angiyazi mina lento senzenza abantu wathi babambe icubu bathi ngisho namadoda ikhona imbonelo kanjani kodwa akuhluphi bakwethu njengoba thina asinaka thina samakhono thina siyenzi lento into ezangoma lemakuthiwako akaninga hayibo lungisa uyabona umntwana ngathi uhlupha ingane intombazane yakubo nje hayi ayikho lento ezangoma leyo ikhulu ingane idondobani kanti iphazamisa ingane yakubo intombazane ethe mayefika okhalina nini wafika udadewabo wahamba qha afika hlale leso sitho sakadadewabo udadewabo zenamathele kuyena athi mayizala asaliqala azale na umntana ke udadewabo udadewabo uzocontrol umbane ngishakhula sabe ngidala kodwa mayehleli intombazane ngibona ngezenzo uhleli intombazane wawayizaphinda le mayikhuluma isitana
ngiyabuza phela madoda ikonke la awotantana inhlamba futhi likameti kuno liphasoba inhlamba likameti kwenza umhlubulo mina ngijoba kokela ko umzethe yakho inhlamba le babukeni na phela phansi babukeni likameti isingisi phela lo Uzumthetha namhlanje nesipoli zabo awuyidibene inhlamba le usho unkosikazi wakho uthi nka mawufulukazi wephoyini uzokuchazela kahle lapho limnandi ke bani angikanka umakoti wakikangazi umze uthulizo mhlawumbe engayithandi lento ezimnandi inhlamba le manje-ke umundo uhleli kuba ndaba ngakho namhlanje jika zonke into zasezulwini yini unkulunkulu angengeni phakathi kwethu azophila nathi madoda ngoba khona angene unkulunkulu phakathi kwethu akhiphe nathi kodwa angangeni ozabantu awubhisa unkulunkulu angangena phakathi kwethu uyabona nokuthi azolingenisa ubona le moya esipha ushebe phakathi kwethu esingafuni futhi noma esethu siphumpulo uyigeze asifuni nje izogeza abantu badlule ekhaya kodwa bantwana bahle basezulwini la ekhaya nazile uzopoxana abantu kodwa sizovula namehlo sizopashisa umuntu athazi ukuthi impilo yethu asiyiphathele ikhona ofunde phakathi ngoba ayisho khona manje incwadi yamaroma 11:16 uyifunda ukuthi kungani ushebe la ekhaya alokwesibelese sifunde yona ngoba impilo yethu isentendeni imfundelo Maroma 11:16 impilo yethu ihlelentendeni imphefumulo yabazali kanti jwani mawujwani ukhamba luzimbili injalo iphume edunjini soyichazuthini injalo iphume edunjini izinto ezinye zazo esinazo sithatha kubo ngoba thina segazini labo wayithola Roma 11:16 zoyisho ngekani 11:16 udaba uma ulibo luyingcwele abakini ababonye olume nabonye olungayisho nabonye lokhu liwo lomndeni wakho uma lungcwele injalo intaba wena ubangcwele nawo amen uma uyingcwele impala manje yakho ababili uma bengcwele ethubeni anjalo amagato thele izinto engabonga kwakini uma ungcwele impala nawe ubangcwele mina njengami nje uNazaretha kufike ngami ekhaya sengathi umbona umpilo bona bazali bamaNazaretha awubakuqedile kwenzeni ba noma ubelewe uthi kade mshebe bawethu uNkulunkulu ayamba khona yalandela ngoba ingubo kaShembe amaNazaretha ingubo esingayinaki uyabona uma uyisilomo njengoba kukhona abantu abayilomo uma uyisilomo uthande bonke abantu ube celebrity intandokazi njengesonto njengoba sithanda singathobeleni nawe ethuneni bona abathobeleni abadala boyikuza lapha uthi njengoba abantu bengithanda ngake emhlabeni bengikakile manganyakaza sekushodi kancane ukuthi ushebe athi inkonzo zine uzibani bantu zishaya amahwele ngendlela abantu esesikhonzana ngayo thina ngayo sekushaya amahwele seyela lapha uma abantu behalalisela ngosukuma njengalabafana ababaculi khona abafana abaculi abawuthi bexabana njalo manje bakhama ngehayiza wonke umuntu nawe-ke uma uhayizelwa abantu uma kuthiwa uyasukuma niyozihlabele noma wenza noma yini uhayizelwa abantu abasethuneni bona bahayiza kanjani kuwena asilweleni ukuthi sishayelwa amagwele embeneni nokuthi singaphela
ethuleni manje uNkulunkulu sicela umshumeli manje yahlalele ungaphithuna lonke inhlangothi zonke zomdalela wakho zithini yona le isenzeleni bazoba safika isikhathi sokukhathala inyama yakhe ikhathala bawasuka abakozi yami lapha ekheni manje utwa umshumayeli nangu lo msendlulile lo bebeba uthuwa abashumayeli lapha behlala emzini waNkulunkulu kudala abadala uthi bazobona manje uzobusa amanzi lapha ngathi yebo umshumayeli maye masifusisa la lokhamisa izingazi bese lezo zixoxisa zazi into esikhuluma yebo wakhuluma into esimele yangithinta leyo ngithinta leyo ngoba usemncane indawo ukhuluma into labantu abalele uqoqa kanti baba uyadayisa ngosami ngoba uhleka impilo kwami bekeni uyabona impephendala kuba kuzoza izimpephe zezami ezilathwa ngayo useyiqoqiwe ibala bathatha lokwa amakontainer lawo eyomzwana amathamelu yini ipapa uyabona isina isakhushuzwe kundekela zimama makudlula umuntu uhleli uthepho kwa khona njalo isikuza manje khona impela mangiyitha ebekwayo wale into ayivula engabonga tathe benyathela abantu manje ulekelela sixoxa la siyaxoxa nabafowethu yabuza omunye ngichaza uyasondela kwebona usondela uyasondela thina phela engikhuluma hey baba engikhuluma hey thina sasizwa thina ikhuluma yokuyini ekhuluma yiwule ekhuluma baba awuyini baba uthi abantu ukuyixoxa nabantu bexoxa nawe la kwejabulelane uthi yayikhuluma yiwule uthi asinalanga mntana ngibona nje kanje asinalanga sayizipha uthi yonke lento amakhosi awakhona athi inyanga yezulu athi nangize ngitshele umuntu kuba uNkosi ifundise yonke uthi ngoba nathi ngitshela yonke ngitshela umuntu ngitshele yonke anizunyazi uthini likunyazi ayikho into engizumeza lona ngiyanivuselela ngoba nasenashine naqe kanti uthi abantu asingezwanga kodwa umuntu omnengi uthi uthi akukho ukuze ngoqama mina ngiyavuselela uthi inkosi la ngayikhuluma mihla namazolo mfana singayilale uyabona njengoba ngithekanje ngingane mina ngathi amagundane into yayisini okunye ngibona upheshe kusho ukugijima ukuthi yamkhulu ugijima nqulu khamba nangephedi uyoshona uyabona izinto engale lezo kuthiwa ibhizizo uhlala khona uthi ngengane zami igcwele lokho sasuke ephakameni ingane zamangizami unkosikazi wamamazi waphela namamazi sicela nje ukuba hlangana noma umhlangano lengane zamangizami nami nokumbona nje ngokufanele nje edokotela lomuntu ongibona lo ngasuke ephakameni asinalelanga uNkulunkulu sashaba yiyo amathongo mntana uthi lali kwakuthi wayifundisa ngemphefumulo sangananga ungabi mina sasa kubo wena njalo ngabe wena sasa unganaki ngoba phela njengoba thina sizwana samanje uNkulunkulu elethele umpulo obeka ngemihla yethu izulwane zethu zothi hawu ngoba siyezwe nithiwa lo muzi wenziwa ngonyaka ka-2017 wavulwa ngo-2017 ingangoba ngisha yoba uNkulunkulu bethu abangokhokho bethu sekusho wena mkhokheli benza uthi uyavumbuka uthi ingane yakho ayisondele bakubhale ngoSawuli bakutshele ngoSawuli babispo noma bahamba vele babenza umhlolo ingane uthi uyakhala abizana ingane yakhe ihambe ekumajiya afike kumajiya abizana kubuyisa isiswana sifele la akuvimbe ngesiswana awusazi ukuthi njani kanti waziba uNkulunkulu siyamcela unyazi lezulu siyacela ukuthi alingeni mathuneni ngikhulume nabazali bethu lokuqala izitshela bona abavuma iqiniso ethuneni amen uyabona uvumi ku amen angazi ukuthi ufuna ukuthi ke wenziwe njani phela sivumela bona masilama ungavumi amen ngeke balivume nalo iqiniso ngoba lo ukhuluma sicela uNkulunkulu ukuthi angene kubo bona balalele ngami nawe bayabona ingane kushuthi nayivumela asivumele iqiniso nange ngivuma bambe nange nangu phambi kwethu nali iphuphi lakhe nali ilazi lakhe unawo uyazi phambi kwethu ngesiko senyama lisemzini wengcwele epheli kophaka ngomoya wasezulwini lapha phakathi kwethu umuzi wakhe uyasebenza mhlawumbe akekho nala ulapha ekhanda emphefumulo uthi
umanje wasebenza kanda abantu uma abantu uvusa ingane ezihamba ziyamahlwi kuyayiphetha indlela kabuhlungu zabantu ukhipha abazali bethu isizwe hayi khali mpumbatha angazi mhlanje inkosi yami ngaba nayo inhlanhla kulongazana kuningi ndamalazi kahle nakuwe nakini ngiyazi undaba singabanaki abathi siyahlala ngoba unyazi bezulu liyakwazi unyazi lwephi nango-10 usuke emzini wakho abantu bahlangana ngisho ngo-10 unyazi bezulu ngiyakufonela uba usefikile thomisinile ishama hazard wabhekisela izobheka umsebenzi wakho izobheka umuze kwey'hlala ngolunye usuku wakwafika kwaze ungena lapha eMarikani la niyakhona leMarikani ngoba ubila kanje eMarikani nephumule wafika waqamela phezu kwama-blocks walunguza phansi ubaba kanje wathi akithi khophokhopho lemajiye ngathi inkosi yamakhosi wathi lo kamewasela ngathi inkosi yamakhosi wasendlela iphunge la ngathi baba njengoba ngishilo nkosi ukuthi ehostela beqhumita mkoko uchithekele ngapha ingakho baba bengisaba ukuthi ungena wathi hayi enalutho eliphunge mahle namanzi ngosebenza ngiqobe ngawo ngipasele ngawo nakhe ngawo masenamandla nje ngishilo niwampoko manje wafana phakathi afuneka usinazi uzoyeke nanje laqala la unyazi langena zonke lezi zinto lezi laze lathi lapha pheshe lathi mashiya ngifuna kisamathaba kwase wethi igama mhlawumbe kodwa ngifika ngayisamatha wathi ngifuna abantu bankulunkulu mabefika la babuye emuva ukuthola nethi akani ngesonto lapho anikwazi ukungena ngeyakhe ngoba igcwele imphefumulo phinde isipili manje la abakithi lokuqala nje namhlanje bathe wafika uMazi emva kweminyaka eyinkulungwane sihleli ngaphandle umzulu uthe umntwana ade halalisa ukuthi bathi umntana wami siyabonga emva kweminyaka mntana siyabonga ukuthi usiye kosinikelela sathuma imithwalo uNkulunkulu ekhaya emphefumulo abakithi nabakini hayi ngisalinde isikhungo sokwenzelani isikhungo usale bisuko esukela ngabakini awuhlale ngakho ngeduma hayibo iba uhlalo kini bono balakini bodreka kini musu bisuko esasona esakini phela yonke ibaleka zika abanye abantu ingqondo bagcina ngasakwazi ukucabanga athi ayiboze ukukhuluma uhlale mangaphuka ngakuthi ayinake lento mhlawumbe uhlale phela mhlawumbe ngeke phela umntwana abanenhlanhla bazalela eNazaretha abanye abanenhlanhla bazalela eNazaretha bayinakile umbhede wezangoma zomajini la ekhaya ikhona kufundisa khona abantu ukuthi isangoma singeke ezweni amen awudli umuntu akuhlola niyoza ngomna niyoyinyangeni mayibonke la ushembe sifike ezilingwe umfundisi madala lo ndinakaza bonke abantu asithi babe ngcwele kodwa bayikhuluma izwi kaShembe bethi uShembe uphisa ngezwi nami ngayizinya ngezwi ikhuluma ithi thina boShembe masada siyakwazi ukhipha ukufa abantu sibabambe sakhame uphumukufa noma sibanikeza amanzi namafutha ngoba nabantu bezaba okushina ngezwi ninabantu bezaba uyibona thina esizele emhlabeni uzophilisa abantu ngolimi amen unembisi inkosi ngusisi mayibonke inkosi uyazi ukuthi uShembe ngisho abantu besifokweni manje uShembe wakhuluma athi nina nizobona ngiboshiwe nina bathi amen ingcwele ngoba izwi kaShembe ingcwele ngoba umuntu ifake esifokweni bajabula lo ukuthi bagoqe uNkulunkulu ingakuthi umahlulelo ingcwele amen uthi noma ehlukela kodwa futhi wangingcwele manje lo uNkulunkulu uzosiza abantwana bakhe bazizwe uzosihlengela imphefumulo yabazali asiphakame sibe namandla mayibonke inkosi amen bantwana bakhe basezulwini ngicela ukudlula kuloko bese siphethe ekseni sikhulume ukuthi nombani oqala ukufika ekhaya emphefumulo noma ungayiphi inkinga onayo into efanele ihlanganisele nozalo ukuthi umphefumulo uqala
imbuzi uqala izoluthu inkomo into encomekayo sengathi utuseka ukuthi sekube izibuzazana ibuzazana ke ithukazi imbuzi ezingakakwelwa mathola usuphilekile noma usibone kanye inezinyane lo kodwa utuseka ibuzazana ngoba mayizala phambi kwambenqa lezi zesintu lezinguni lezi kuthiwa ezisizulu ziyatuseka ukuthi asifuthalela ukuthola zona angisho ukuthi lezi zesilungu ayisebenzi kodwa lezi zesilungu mayifika kuthemba uthemba bayithathisisa lezinto kuyayidedela enikeza abantu abayidingayo noma amalungu omndeni mayenza imicimbi kodwa lezi zesinguni zesintu akazenzi lutho ushembe kuyayena izalane mayizalane zandisa izulwane ngezulwane ngoba nawo uzothi amacala ezulwane ngezulwane angithi usho njalo umshumayeli ethi bongani uJehova uNazaretha nezulwane ufanele ukubonga amaNazaretha nezulwane ibese sikhombisa bongani uJehova uNazaretha kanye nezulwane akazi bongani uJehova nezulwane izulwane phela ugogo wakho izulwane zesiqala kuwena empilweni yakho esesibili ugogo wesibili ugogo kagogo kanye nezulwane amen uziyabhala umthando zinomvuka lo umsebenzi wezandla zakho mdumise babezomdumisa kanjani ogogo bethu babecupha behlanganisa umbungu wengane nombundlwane bawugaye benzi ikhubalo lokugulisa abantu babe nofunyana abantu yaso njalo umuntu mayegula kodwa funyana fufiyane amandini babe ngomuntu omnyama indeni malithanda ukubiza umatshela bena sendi ukuthi fufiyane wazi ukuthi amandini umuntu omnyama wazi ukuthatha umuntu asanganika manje lezo zinto ezinjalo uthi ushembe ziyahluma ngoba abazali bethu bathi mabezenza bese bengayeki ukuzenza bazenza noma ngabe kuthiwa sebesethuneni bese bezenza bese thina siyayigcwalisela futhi ngemikhuba emisha njengoba seyi-new generation ugcina usufaka ukudla angithi umuntu mayenza into uba namava manje ogogo bethu bona babengamdumisa kanjani-ke uNkulunkulu ngoba kuthiwa nomsebenzini izandla mdumisa babengamdumisa kanjani bebenza into embi abakwazi wena uzomdumisa kanjani-ke uhleli ugogo wakho owayengakwazi ukudumisa uNkulunkulu ngoba imisebenzi yakhe yayimibi enemkhofu wayengekadumisa uNkulunkulu ebethole umkhofu njalo wokubulala umuntu wena-ke uzomdumisa kanjani ngoba usegazini lakho uzokushemba uNkulunkulu uflathele babhede lapha ekaleni kumele usibazisa into engekho hayi makhosikazi qhubekani nayikho leyo nto uyadlika umuntu kanti seshile ikhethe hey wena mina ngihleli ngiqokele kuwena wena mina ngidla umuntu mina ngiyakugaya ngiyaqotha ngenza yonke into musubheda wena ingakho-ke ushembe imbuzi yokuqala iyongisiza ngoba ngiyothuma thina boshembe sibalandele njalo mayibonga Nkosi sibabeke la sibadilize leyo mthwalo bese kuthi inkomo yesibili ezulwini imbuzi kuthiwa inkomo eyabo labo ofuyana Nkosi siphume esizwini sabantu ababeqotha imithi inkosi bayidla inyanga bayizamo bagcina sebengabakhumbuzi bebulala bethakala sicela Nkosi usigezele izangoma nenyanga nabathakathi nabakhumbuzi nabaculi nabaloni nabaculi no namangenda ngokama lezo lezo amagama anamagama amahle wathi iqhawe uthulile abantu bezohamba khona amagama asewazi befuma bona lawo benzazi manje kwayini ukobele lobezo lokwantu ukobele ungazi ukuthi mhlawumbe ukhokho wakho kanti usho umuntu futhi imvamisa kuba wothi amagama ikhanda abantu behlaba amnyabo othi mangene ekhaya kubaleke inkukhu usathi kusabe wonke umuntu egcekeni bese kuthiwa ngambona umbala kasifani bangishuka kwakho inkunzi ngempela ufika na uzosebenza impela ngoba nalo ingcolile emahlukuhlulu akawulethi iNazaretha lifaka isuku liphatha isukeni ngoba baphuma bathaya izihlobo zabantu baqhaza odlala umfana lo ikhonto engalayishwa yomuntu ogcwele okhina nje usukuthi abande ekhaya abazenza nabakabakushe ekhaya
isifisha masisundi yakhe protest ngithu nangu uzosiza bazosiza no umenzalo umuntu uphingale usweka lo awule tutu wozohambe qola mangene ekhaya hamba khuluma amabhuku khali inkulu athi mayikhuluma kungangazele wonke umuntu endlini uzobe ngombe ndoda phela uswaba mani makuyabona umuntu usikoloza umuntu yini bathabelungu condition sakondiswa ukuthi into yona izokusiza nento ayazi umuntu angayazi wena khona kuyona uma kunjalo ngaba bahambe becula abantu bathatha into becula hoyi asikhozi tebona asikhonze ngabona ikhonde esilo usile la ekhaya umuntu ukhonze ngabona kuyaphila la ekhaya ingane yakho mayibuka ngoba ingayifundile manje ifundile masumani ngalo dawo ubaba yakule ukule yakule yini khonze ngabona uyazi ishumbe nqanga wayivela abantu benu toyivela uhamba nje kule abone izinto abone izakwazi enhlambeni uyena ufundisa abantu ngenqanga ngembuzi nenkomo ukuthi abantu bethu loyinto sebone kakhulu nathi konke nembuzi ababoshadezela amacala bawona lapho imbuzi izoyinyonga nomswaba balungiselela zinto lezi asakwazi zihamba sakade abasebenza nganayo le babefundisa umbenqanga wayevela abe uhapho empuleni makusho amakhosana amadanga amadodana amadanga ayimbona umbenqanga abantu bese nenhlanzeko abe sidisi ubona ukusindiswa nenhlanzeko inhlanzeko lokuthiwa ubungcwele ayibongozi yona le ayikhale bekhona uNkulunkulu asizoyikhanda abantu abami asikhale siqinise lapho impande ingane ingcwele uma kunjalo uma kungcwele impande nawe noma gajo bangcwele sibuyisa bona ungakheza labo bantu ngoba esendawo uzothi ikiti ufike impundu zakini ngela bekhonile into ufike Abonke nobala wona sebaqamba phakathi abaqamba ngamagama usikoloza ushimpele usikoloza yona lephethe la ekhaya nina lathina nayo behlabela yona yokwenza kuboshaba emakhaya khona bayohlaba njengamanje awazi uhlabelana waxushwa kusegogo wakho wasendulo waxusha umuzi ngabafana induwana lezi ezimnyama ngajikisho enqini ayibona mnikazi unkulu beyifaka unkulu ubengaboni sengamehla selfifi ngabona unkulu akakushayise nonkulu wayithanda unkulu mayiphika ibondo tothi ukumsambele unkulu besefuna ibondo atothi iqadi thanda ukhuza kakhulu abalando siphini unkulu kubekela ke athekha uthi kwa wenzake bodlela sebekhuluma fana nezingane sasibuka sizingane lo manje wenza sema njalo athi bodlela uyakhuluma sabazi usukuma uyabheka ukuhliphathi kwambuya ntondala manje bana kuyisela isivalo akasabona beceleni amehla selvini kodwa ngitshela ukuthi mabahlaka basho wale shonke isizulu zeduma sasazi ekhaya uthi soqoqana endlini enkulu njengoba sohlala khona uzofika kuba umkhulu phambi abantu bombhede wakhe la ababe khona ngisho ilendri iskozi wena iskozi ngomamezana ngomenzalo bakabhala isicelo bambhala umntana athi sakade wena sikasamba khona izinto zakhe kwama zakhe sikhala khona atwatonda donke zona isikiti ngithi nanku asole swa alande aphume endwana zakhe ukhula ngamazo ayibona athi kwakuma indwana ezomfana ayifake lesihlama abuye athathe itaputapu zakhe umkhulu angithi ufuna ushaya emasheni ayifake ehlweni ngibona imikhuba njalo kodwa induku uyakwazi ukukona umbuliseni ngonusa kuba ngaboni izinto ayibona kanje uthola ukuthi unotshani umsingizana utshani ididi senze kwambozela kodwa yena ukwazi ukona ulawula izilwane lezi afana nzolindo ngoba izinto ungaziwa ngoyilana mhlawumbe kamhlawumbe yaningana akwaziwa noma amafutha esima sesakwazi sasihluba endaweni sakulawa saqotha sagriswa ngayo la ayifake yakwenzekeni yathupha nathi sesibona uNkulunkulu isiyavubuka phela lento nawe ekhaya uma ubabethelwa ukuthume usheya impela
moya uzokuhlupa izokuhlupa ngeke ngoba phela wayifaka ufike phela manje lathi kuda ngasena manje umuntu mayesefile awazi ukulawula uyilawula mayisaphila uyilawula kanjani isaphilwa ngoba uyazonda utsheliwe phela lapha umaster wakho ukuthi yabona silwane wena uyiguqulu kanje wena umthelele izimo zenkukhu namathuku yonke lento uyazonda ahlale njalo lapho nawe nje uhlala nantu unkulu ayihlala uyamazwa ayihlala njalo uma nje ngicela ukubuza impilo ekhaya ngithi inamabizo abo angithi manje ehlabakala kanjalo kubathimasa kuyahlaba ibizo lawo kumsebenzi wezwane ngalezi zinto inkomo nembuzi yayendlethele emhlabeni uzogcina imbuzi inkomo ezogcina isiko imbuzi uzothi amacala izophendula umloda umsana umloda iphendula insipho yokugeza abangcolileyo iphendula impembo yokudlulisa inkulumo inkomo isiko yokugcina amasiko lekhathi zonke insuku inkomo mhlawumbe zezibufana akukhulu philiti akusahlali lapha ekhaya uzoyihlalela ngilwa lapha egcekeni manje ungayihlalelanga uzokhumbula omunye khona la egcekeni ubona umbona wakho omzala esewukende uthi uyakhuluma abakhulumisa okwamkhulu uyoshawa umbala le mbuzi yesibili sicela ushemba sikezele lawo bantu abanjalo mayibonge Nkosi sobageza ngempela ushemba ageze nethixo leza iqembu nethixo zabo esathi imbuzi yabantwana abaphuma ukuthi abalahla abahushulo izinto lezo ithi inyanga ezulu ingane zingazange zibone ilanga ziyingozi ziyakwazi ukwenza okuhle kuwena ophilayo futhi ziyakwazi ukwenza okubi ayimeli ingane uthi iphephethe iphose emotweni iphephethe inhlavu straight bullet entandayo ayiphephethe inhlavu ishwiphi yonqoza wena avusa usikhotheni akubambe inkunzi no-7 cent ebhaketheni akubambe inkunzi kawuthi nemali kanti no-7 cent ebhaketheni kanti uphepethwa ingane uthi ushembe ayikhuzeki ingane engazange izale engayibonanga ilanga ngoba izwi layo aliphulise nombelinqane ngoba ayizange izale enasona uthi izwi alifanele kaNkulunkulu ayizange izale uthi umntwana umhlaba uthi inyanga yezulu ikhuluma namadonda enhlamazelana siza ngingwebu zangithi ezayilalela nawe lalela-ke ungalokuthi thina sabokuzala thina asiyazi kodwa kade ukhona khulunywa uzwe lokhu isho bakawuzwe khona kazakhona bathi obaba bethu thina bazalela la eNazaretha asiyazi mhlawumbe ubaba wakho wayeza kuba kuseyomgidini eyibhalela nami uzaliwe wena udambile uma ungigidi phela uma kuyizinkonza la noNkulunkulu akanindaba naleyo sizokhohlwa ngayeke wena uthi thina obaba bethu bazalela kule nkomo hayi bakwethu ungabona umlalela lento ekhulunywa lapha asiyazi thina wawuzoyazi kanjani ikho ezoyikhuluma kanjani ngoba mhlawumbe isho lakho kwanguthandabuka davela amathempile ehambe etuswa yonke indawo angithi ukutuswa kubi umuntu bayikhuluma igama lashembe kuhle kodwa kubonakala phela emuva ungawalazisi futhi ungagcile isiko uyabona uma nje kubonakala esesikhundleni mayehlabile uxosha abafo wabo usezozathi ekhayisuthi ethi izodlala inkomo kubo yiNazaretha kanti hayi wena kasuthi uzongibekela ekhaya usewengeza nesophathi umcimbi lapha egcekeni ukhombisa abanye amanqandebuzi imbuzi ayayilengisa intandiso ndebweni abanye ayikume imbuzi imbuzi abaphezulu kuyiziza phezulu iyadansa imbuzi ungathi kuyibuku uyanqoma ubaba uthi bona endoda ngempela ayisheshi ukufa angeke sho njalo inkomo uma wayihlala yabona iferelo kwa uyilula lendoda imbuzi esazi abantwana abaphuma wathi abalaka abahushu ushemba abaphethe abantwana kabuhle abenza abantu bathola manje ubaba esini ababelethisi uthi inkosi sebelethise lezingane kusukela emandulo lezo zabulawa ozenziwa ezenziwa inkomo nezimbuzi lezi nkosi ezabulawa inkosi emandulo zenziwa impelezi ezimbi nonina ababethethula izisu nimbuku namahlile
abantu bazobekani bathatha baphosa lapha emaweni badliwa manqi abayandawo labo makoti abawendalo omalokazana labo bazobuza ukuthi abanjani umalokazana abakotizayo tokotiza njalo abamalokazayo wendini thina sakulawo kufuneka ingane zethu bakhulile bawokwazi la khona umlokazi uzohlala egcekeni bengazange banako laba bantu boqala lo wathi nasiyakubohlala hayi uyakhalezela uma ukuthi azange ngenzele isitwaba fanele senzele isitwaba kusho ukuthi azange asibhinqe isitwaba sekatela inkomo manje engakashonezeli ubangabuze emzini endodwa asebihlangu sababa ubantu abakubhakabhaka kodwa lekhaya ngamajini kodwa sobaba ngabhakabhaka ngoba lekhaya kusibhakabhaka lumtawu ngoba yakuna ngibani lumtawu ngempela khona lo maqhawu ukubaba kana uzokuwa papa ngibona kulawo asashi ngomza lapha ngoba lekhaya usiyawa wazinjabhakabhaka uzolihlangu ushumfana la sinelo nesta imkhuba la bese kusuka impilo njalo abantu bathanda isiko selishonila vele kusuki uthanda inkomo unikeza umfana ongazange azagane azange umuntu bemonga nawo waphila umvusuza idulu kanwe lo zakhe indonga kodwa umuzi uvusa umgane cha amen bese indonga uthunga kawazi ukuhlala Boyeni. Kuba kanti wenze njani? Kuba kanti uhlenda ngokuzwidini nomndaba amaphoyiseni. Kuba sebafana namaphoyisa nje manje amaphoyisa angabe senkonzweni. Buya konzweni phela kuba ulona imphoyisa. Abantwana bakhe basezulwini esini imbuzi eyababelethisi. Sithuma ushembe ngoba bakhokheli ngeke nikwazi ukubelethisa obabekazi basendulo ababulawa nina nibelethisa omakoti bethu abalinyanelwa abantwana niyezwa bakhokheli amen bakuphela phansi ukwana sakhisayo mina bakhokheli mina ngikubuza bakhokheli bonyazi amen angiphazamisi bakhokheli kodwa kwafuwa mabani ungasamusho kwafika la ekhaya inyembezi umgogo samba phansi zibuze ngani ukuthi njengoba wena mkhokheli bolowe ukuthi ubelethisa omabethu abasifulalayo uzokwazi wena ukusebenzisa kabusha ngokuNkulunkulu kuphela uzokwazi ukugeza inhliziyo zenu basifulala ngenhloso abazalini nina bakhokheli bakubonyazi nimele izalwazi aqala zasendulo ezayibamba umolokazana mabe linyakela abantwana besitwa kusuka akhithi izalwazi ehlambulweni zakhe zimbamba makoti kwakhona ukuthi uzophuma izalwazi zasezulwini zilekelele nina ibamba makoti abelethiswe umntwana iphile engakhubazeki umntwana ushembo esewunikane nomsebenzi bakhokheli hayi ukuthi suntombi amajiya ekade kulela ingane bese yana kumkhokheli 10,000 umkhokheli athaya ushembo uNkulunkulu athi sothandaza nentanami hayibo Nonhlupha emphefumulo ushembo wazi ungena enhlizweni yengane ngoba isikhulile yendala ithundani mina uma ngisampophela amafilo uma wangula nobaba wangiphika mina ngisafuna ukuthemba icala lento abathi inhlambuluko izinto ezinjengalezo udadewethu noma ngikhokhesile wabulala ingane maye sebona uNkulunkulu fanele ayodlala phansi ahlale phansi adlalisele athi bazali bangolile bangwezulu nabangweni ngakhokhisa umajiya mase ngilahla ingane ngizocela ilethele kanti bazali bakuqala kanti ubuye kushembe ufuna umphefumulo Nkosi ngicela ungcengele ingane ngayibulala Nkosi ingelulu uSipha ehlangene nomajiya wathi ngilahla ingane ngicela ucela imlethelele ukuthi ingane ibuyiwe yami nengane imthando ni mayibonke Nkosi manje manje uzoletha ngethi cross bese kuyabelethisa awu ngicela bakhokheli nengayivumile abantu bakhokheli bonyazi awubathula bakhokheli bonyazi
hayi ngavuma ukuthola amacala njalo mbuze nje kahle umntanami kunjani hayi yabona ngithi amlandi umyeni wakho angifundisi babuke kodwa sikubonile kwenzeka lapha ekhaya befika bekhala babuke azazi uhambe sambiso uyakhuluza kanje njengoba usubona bona isibani masishawela ngezansi iphethe noma imbuzo ishala angashala lapha kunjini imbuzo umuntu aphuma ngezansi ekwelusini ishala ngizakila azikhaya emamoni ngifisa kwena ishala ngokhola yabisa kwencane kanje nawe sabaya zimbuleli ingane leo mbuzi esine eyokuqelushela ukuthi inkosi sisuke emandulo babelethi sisuke emandulo uze kufike kwabayizolo mayibonkosi amen esihlanu bacela indethele nabona imndeni nabona ezweni nabona amakhosi abona umbenqa amen bese bakhona le mpahla ekhulunywa yibo abayivezayo la ekhaya emphefumulo bathi abantu abami aniqedile ngalezi mbuzo ezihlala ngisho ukuthi nakuwena kuzoba njalo babe ngathi abantu bakithi kodwa siyaxoxa mhlawumbe kungenzeka ube nawo amandla wena noma ingeke lento ikwenza umqondo wakho uyibona ibalekile khona wathi webantu abami khona izakwazi zahamba zingakhululi inzila lapha ekhaya ezihamba phambili fanele sona impahla ukuthi sicela ushemba sikhulule inzila ngoba ushemba uzokwazi ukuqala endulo ukhulule inzila kusukela emandulo mayibonkosi bekuyazi lezi likhuluma ngezwi lifika ezigodini zosizi bonke abakini bonke abamajiza kwaza khona inkomo yabo bakhulula inzila mayibonkosi bakhulula inzila amen ushemba phela mayikhulula izilakhe liphendula libe ikhambi liphendula libe udlawo liphendula libe iphilisi libe yonke into ekuphefumuleni egulayo hayi noma ngawufuna nami ngoba ngiyaswazi bafuna kuthelo lizwi basuke ingane zobabela lona kodwa libambe likamajini uzuzo kakhulu ufuna zokuzo umshwali majini kodwa abantu bakhuluma ngalo khuluma umngani wakho umuntu wakini awufuni ukulalela ngikhathele lo ndimanje amen cha isimo sebala lokuthi ukhona balalela abantu bakithunyiwe mayibonkosi usikhathi ubala kuba lapha esofeni uma uzolila uzothula phela masana thula nawe ndoda lokhulumela emalezi solila bathi mabekhuluma abantu bathi phakathi komndeni wethu khona izalwazi ezihamba zomolokazi ezazomumendo wazo ngokuba yibona undilo zibe zifebe ziphike zenze yonke imikhuba yokungcola lezo zalwazi ucela intethelelo ngoba ngene emndenini manje ngene emndenini izoqonqosisa ingane indododa ngaphandle lo ubona ukuthi kanje lezo zalwazi njalo ukhona abantu abami emhlabeni onqingini phakathi komzi ukufa kwasifokweni lo abanye bazange bazalwe onqingi kodwa bangenwa umoya womdlalo babenzisa into ebhedana lapho wangena umuntu owaboshwe ejele othola igwala bafuke intombazane ejele afe esengcolile avuka zoba idlozi phezu komntwana abe yithonga phezu komntwana umntwana enzela imikhuba eyenziwa phezu kwakhe noma yena afike ejele abe yisikhwama ashaya inombolo afike lapha kanti ushaya inombolo eyishwene ezenza ukuthi babasha abafundi abantu koneleze ezimbi zokulala namadoda amanye afike lowo muntu elala namadoda amanye mayivula ihlale ingane lapha izoba njani ngani abanye utholi ngangezumhlola mina ukuthi usuku umuntu athi ukhokho wamboshiwe ngoba walala nomfana wakhe wamenza umpazi yile ile kungabe kanti ngebe isimanje ucela into nje amkeza beze naleyo ngane indodana yakho walala nayo imikhuba yenziwa babenza abantu endulo abanye babengayenzi ngoba beyithanda abedlala ogombela omajini bethu bona umfana wakho wesifuni khona lo kade sifisela la kuyisa abantu asimamani la esamnizela labantu ekhaya ethi wabulala ingane yakhe wayipheka lombani
masibuza sithi uyibonakala ngani ukhuluma phezulu kwendodakazi cha umfana wasuka ngikuloba indoda wenza into efana ngangiyenza mina ngishula waphusa umuntu wenza ukuthi asuka ngavula ngikhobo base ngibulala ngampheka wawuphekelana ukuthi wayenesipili umfana hamba isipili sakhe wayibona inkoloze yokukhuphuka wenze njalo bonke ngambulala ngathatha ikuze nyamakhe nesipili ngasibeka ngaze wakuthi umuntu kanjani umuntu akadlula echazi yaphela bese wakhuluma ukhuluma phoma ngifuna sisizana wathi isipili zakhe simlindile ethulilo hamba lezona phoma usiza ngaphe kwalengalekhula uthi yobona ngathi unisifuna sifuni ngekuyona ngekuyena ngidolisi sakhe umbona ngasithi bokudabela ngane zaphela zakulungisa umntwana bakhiwe sathi khuluma hayi khuluma nomoya sebenzile ngathi mthatha umkom nalo bawuthatha samanje kwazo yebo ulisho kusiphi sikhathasenya kusiphi sikhathasenya ngomntu wena kwazo siyiphi namawo lokho ngicela umbona kuna kunyazi phuma la ekhaya msemuhle isiphi data successful isiphi sigolile usemfaka isiphi esisho umbona nami hamba la abani ingane zakhe ezinye ituba ukwenza inkosazi wakhe umtuba yenza unkosazi omncane umtuba enze izibiti ikhonana nabantu uma isengelokusiba sizame sithatha leli uzile yabantu besifazana yabantu abaholo indoda indoda besifazana nomuntu besifazana bese bakhona abantu abazenzakalisa uthola abantu abangena emndenini wayibulala yena ngoba kuthiwa waphulisa uNkulunkulu wamdala yena waseyibulala njengalokho wayehena sifikela naZareth zakhe ukuthi wathemba iqala umuntu oyibulela kodwa ushenge uNkulunkulu uyazi bona abantu abayibulela ngenhloso uMajiya wabakhafulile obakhafula ngomuthi ukuthi acabanga umuntu abona umhlaba uphelile awezana iphose wena ibula ushenge uyakwazi ukuthi ingakho enkantolo makuthetha amacala khona lento bekwayisikani nekubona leyisanyabo ukuthi inkantolo ubona lesi sikali lesibekani esigingqingqini basuke betekisa ukuthi amacala aqalwa ngosizo sawo nasezulwini ushembe konke amacala wathetha ngesikali ngesizo sawo lo muntu ondalo okuleyo ukuthi uMajiya umloyile waseyiphose wena akafani umuntu oyibulele lo umuntu akithothuli wayiphose wena ushembe uyazi ukuthi lo muntu ondalo uthethwa kanjani mayibonkosi ileze inkomo bese kuthi labo akade banikela mhlawumbe sekunyaka noma unyaka nohafu noma iminyaka emibili nomthathu lawo bantu sebenalo ilungelo lokuzocela ekhaya lomphefumulo ukuthi isigaba esilandelayo sithi isigaba esilandelayo sakawo bantu abanjalo osekuphela unyaka mhlawumbe nohafu ngokushembuzo wakhipha amadate okukhuluma abantu usukela uFebruary uze kusha uJune uNkulunkulu wakhipha amadate sesizocela manje sibuya ukuthi la sizocela amanye amadate okukhuluma abantu ushembuzo wakhipha labo akade bayinikela noma ukuthi imndeni yakhuluma noma bayikhuluma ukuze bezwe amazwi ngobhoko ukuthi imndeni ngempela isifuna ukugoduka ekhaya nazo izinto efanele bayiqaphele babuyele emumva bahlale phansi bewuzana bese bekhetha umuzi kule mizi abayakhile bakhetha umuzi owodwa ozoba umuzi okuzothi imndeni bayikhulule ekhaya emphefumulo uyophumela kulowo muzi inini nizovumelana awuthi usho ekhaya emphefumulo ukuthi wona umuzi nizovumelana nina noma ngabe kuthiwa nithi mhlawumbe isendlini yakankosana noma isekhaya elikhulu ukunina inini nazimiza kimi ukuthi ifudumele kangakanani ihlonipheke kangakanani bese nikhetha lowo muzi bese nibambisana lowo muzi nanti izinto ey'ntathu uma niyisibongo sabantu omzana esingenabo ubukhosi nanti izinto ey'ntathu
lezi ezintathu ikhunkwane njengoba indyangasenhle lapho khona kuzokhulunywa khona ozobe khona umuzi indyangasenhle iphathwa umnumzana igama lethu umnumzana lisusela umnini muzi umnumzana abantu abethefula kuqala bese behlanganisa bese kuthiwa umnumzana uhlukile kwamnumzana nendoda siyezwa baxabana lamathini bangalokho kodwa ngisho emvume kwakaqaqa lokho ukuthi uma kusenziwa kusengumnumzana emzini ngoba amadoda abasinele manje anomalokazana ba umnumzana ngoba kusenziwa wazi umuzwa sawukweza ubona umnumzana umuzi ekhaya amadoda abakusenziwa izinsizwa kade sina nazo mayephuma kusenziwa zithi usefikile umnini muzi umnumzana wekhaya mayibongozi uzobe wathiwa indyangasenhle okuye lizokhuphelwa kuyo bese kuba ilawu leyintombi bese kuba indlu kaJamangweni ukuthi izalukwazi nondlu kuba lapha ekhaya izindlu ezintathu eziphuthumayo okuyizona ezomukela lekhosi ezophumeka lephefumulo bese kuba izindondolo ezinhlanu nesebe sami ekhaya manikwazi ukubhadela lezo zinto nakha lezo zinto nasenizama ukuqongelela lo mnikelo ngokuhlanganisa inkomo noma zibone isibayeni bese kubuya izocela lokuphekela usuku lokukhulwa komndeni so bese sibheka kwidaya uNkulunkulu asiyezayo sibhekane namadate bakhetheke umndeni usukukhulula mayibongozi umuzi onokhozi undaba ezihambisana nani betheniza ekhaya lephefumulo ukukhula lokuthola imphefumulo ukuphumula aphesha kwethu ehambisana nani kuyaqala ukuthi lezo zinto zokwakuwe sifundile zenkosi mayibongozi yabo izinto ezinhlanu indlu yabanumzane balapha ekhaya uzokhulula yona ilawu lentombi indlu ondlunkulu balapha ekhaya amakhosikazi nomalukazana balapha ekhaya indlu yamakhosi bese kuba ilawu lamabutho inkosi ayihamba ngaphandle kwamabutho izindlu ezinhlanu esifundeni sonkosi ngahlanganisa noma bese nibe nezinkalo ezintathu nezindondolo ezisithupha konkosi manje umndeni wakini unokhozi lokukhuluma uxulu la yilezo yenziwa konkaxulu ngoba bathe ukuthi uxulu bonke abaqulu akithi uthe bonke abaqulu bacela indaba ezinto ababuye ngamanye manje ngoba sengenele amakhosi mawuphuma umndeni usuze konkosi sizofika isikhathi sokuthi emva kwesikhathi bese behlukanisa ngezinto lezo sikhathi sizokhuluma manje ile fanele kukhulunywa yona bhekane nayo lezi zinto ungakuzi ukuthi koba yini lahlukanisa ngezinto ngoba inhliziyo yakho namagima yakho ukuthi lengane idafile lengane ayithokozeli ukuthi ushembusane ifaith eyisizelwana wasiyenze kanye bephumulo sesiyakhuleka manje semzini wethu yona isibuza ukuthi bazokuzwa nini bahlukanisa ngezinto uyabona ngeke ubengenzwa kodwa into zakiqile into mawuyenza unabo ukuthi udliza ngayona unamathele yona sidlule lezo sigaba ufuna isigaba esandla mayibongosi laba abafuna amadate bazosilinda asedlulile lesigaba sokwakha izindlu bazosilinda siqede umsebenzi esizowenza manje ngoba sifana uma uzonikela umndeni wakini ukuthi ushembe umuntu akaqale aqoqe umndeni wakini ukhona izinto efanele uyiqaphele uma usayikhonzile lezi zinto musuyifaka imbuzi mawusakhonza umtshijiki utshwala musuyifaka imbuzi musumuntu umushengo ngoba ushengo uzobalanda ngempela abantu bakini abathukithi nelutshwala utshwala isithiko uma usakhonza utshwala khohlwa ngoba ibhonqela utshwala uphazobona usafuna utshwala emzini kayithi bese uqala ukuthi amaqaba ngoba isithiko utshwala ushengo uzoba yenye izithiko la ekhaleni nabasafuna utshwala emzini wakho mayibongozi umafundi usakhonza ulandela umkhulu wayehlala njalo after 3 months njalo uhlala ungazikalelani khohlwa ukuzonikela imbuzi ekhaya ngoba akusafanele ngijabu ukuhlaba ushembe sathi kamacala emndeni izilwane ezazinganakiwe zasemandulo ezadefundwa ngazitheni ukuthi unisitsabonise bazo ukuthi lokhu kufa khona ugcala uba abazokutshela into idabula
abantu basemandulo abangekho nje ebongweni abangafungwa manithopi ibongo zenu noma mhlaba amahuba ahuba nangahuba ngengane zayizolo kubongelwa ngengane zayizolo manithembeleza lapha esibayeni ngicina okokolothi bayizolo mhlawumbe isukane sesihlanu la kukhona abantu abezolo mhlawumbe sasekhulu abanganakiwe abazi abayimpuphu bazi baphenza ibongo amabiza abaphela isibongo sisuke emabizeni abantu ababehlabana bese beduma labo bantu bese kugcina sekubizwa isibongo sakhe igama lakhe gcine ibizo lakhe gcine liba isibongo uma phela nithemeleza nithobi ithobo ngizolisho amagama amadoda ayekwazi namadoda ayivelele nemini wakini mayibongozi uma usakhonzele wonke ima ungaqali ukufaka imbuzo ngoba kuzofanele ume masofaka imbuzo ungajabu kwenza imicimbi engavimbeleki uma senidle inkomo zomuntu mhlawumbe senilothola ingane lapha ekhaya iwona umcimbi owenziwayo kodwa niwenze uguqa la nicela ushembe inkosi siyacela usicelele kokhulukhulu besibongo sakini basiphe ithimba ezokongamela lo mcimbi ophuma kwingane yokana asebehlambulele kungenzi abantu nomona babethakatha bazobona umsebenzi abahlala ekhaya bageza uqala kuphela umkhobholo nomona namagubu namazolo nokubhuqa nokuzenzisa uNkulunkulu wesibongo uzokhipha abantu asebehlambukile abanikeza unyazo zihambe nabo ngosuku lomcimbi lokungamela lomcimbi mayibongozi noma ngethulo lokwazi uzogana ekhaya yona mcimbi emukelekile kodwa nje umuntu uzosuke sale nje umntonyane kwendodakazi yakho lezi ayingane zona zahlonelwa nini lezi zasendulo ezabhubhiswa zenza umlonda zenza uyintelezi zenza nini umntonyane wenza umemulo lezi ayingane zevulwani izona ngoba igama lenza umemulo lisusele kwembuleni kwengane ukuthi isikhulu singabona abafowazana bayithathe bayinkosikazi kwase kuthiwa umemulo oqinise ukuthi umemulo besefuna abantu lezi ayingane zasendulo zona intombi zendulo zenzelwa nini ngoba lezi akizazi khona intombi zendulo ngoba kwakuyisigaba esithize zentombi lezo lemihlankosi ucetshwayo zenzelwa nini zona azisusu thuthuka awuzususu uhlebane hayi senzela ugogo isiparo lezi sakwazi zenzelwa isiparo senzela umkhulu isihlangu zona lebanga amakhethe enzelwa nini ingakho beshembe anidaba nima uthethela amacala kulungisa baphuma ekhaya senoqala ngezinto mayibongozi manenzi impilo mhlawumbe nenzela umkhulu wenu ogcina ngayo isihlangu ngizoqhuma inkomo uqala nithi inkosi sicela ukugqiba iyikizi abangazange benzele ihlangu kusukela emandulo kuzofika umkhulu namhlanje sinazo isihlangu zabo basikele inkosi banike ihlangu phela kodwa ekhaya impilo yale ekhaya eziwa ngoshefu unyazi lwezulu awukwenza masekhona khona nithi nina nithi namakhola kweshike futhi hayi awungeni uNazaretha emsamo kanti khona la emsamo kanti uyazi yangene ngesemane nomthimba wesonto wena manje emsamini wathi awungeni uNazaretha nini lapha ekhona emsamo yini ekhona emsamo ezobhabhana noNazaretha kanti wena mawukhuluma emsamo awuthandazi ucele uNkosi ngiyacela ungicela ubuso boba nomkhulu ngoba okunomusa namehla nothando babheke ngakini ngicela ukukhuluma ubize amen othatha amacansi noma ungalumshuka njalo ubize ihonga zicela uNkulunkulu umphefumulo kaNkulunkulu yena ozimphefumulo mayibongozi awusuhloma umama mabezothemeleza baqala ubiza unyawo kosamakhosi sicela ukukhuluma nabo gogo angithi ngisho ngokokeni amadoda bayaqhayiqa ubiza uNkulunkulu phela mase ithongo lakho seligezi selilihle liphethwe uNkulunkulu umveli nqango unyazi wezulu mayibongozi bantwana bakhe basezulwini seluma uNkulunkulu wasetheni abusisa lezindlela ekhanti ezwile amen umsebenzi kaNkulunkulu ngicela abashumayeli bakaThixo uNkulunkulu uyithoba ngicela ngikayizulu ezihola ngesihlabelelo
senkulu namashumi amane nesikhombisa 147 bese uthi umshumayeli kababa nanga lapha ehlahleni asicela umusa uNkulunkulu umshumayeli baba uma uswidi kanti kuma abantu bakini uswidi wafike belikhona bafuna kumuswidi ubona lapha lo owaphuka komthetho ekhala abantu bakamthetho ethukushini ethuamosha isiza kamthetho uswidi ubona lapha lo umthetho owashuma isikhozi bakini kade khuluma la ikhona insizwa waswidi ikhona usibonile ukhuluma nayo kumana nayo umshumayeli oyiqhawe eniqhubele elithunga bathe ngathi matatazeli ushakuthi waletha bakini ninenhlamba akhulumi lo yena uqola kuzwide lo waziwa yena ikhuluma uthi uzwide mayesekhuluma la sasingazi umshumayeli sasithi kulungile kwayiqhawe sasithi kulungile uthatha ukephezu umuntu gezelo uthatha unkosikazi umbethule uthatha izinto zangasese zakhe uyigala sasithi kulungile sasibona uNkulunkulu wethu lo sasingazi uthi siyaqolisa umndeni manje ukuba uthi ungaziphezulu usungamahlobo ungaziphezulu sasingazi umsenzisona uthi sihlumezela abakamthetho sahlumezela kakhulu Hana zimbonisa emhlabeni uNkulunkulu akusikhupha abancane Izwele zulu Israel
Yeah.